ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо хушхабар кадомида ки нарасида буд, ина 10 донаи дига китоби Қуръон ручкадор омад. ҳам медонед ки омаданашон камтарак вазминтаре, самолет хатмия. ина 10 дона спичко кадом одаме ки мисол нарасида буд бахшиш, ина 10 дона омадагие. якчамо барои шумо хай обзор карда будем. ё дубайский тозаам барои ҳамон ира ёфтан қинай самолет қатмия. ина марҳамат, мо барои шумо як таша бо обзор мекунем, шумо хушро тамошо кунем. ё оригиналш нахели коробкаш коғазӣ мешавад, а хитоёш коробкаш фасовон мешавад, хели зарҳал задагие, леки нағз намехонад. а ё гаранти қатӣ тоза Қуръони ручкадор Дубай. сета китобча дора. анҷода бо ручка дора, не ручкашай. ручкаш ина тоза ҳай. хеле анҷош гирён мешавад. хай мо обзор кардагӣ будем. ҳамира метавонед ки қатил бигирӣ бирай. ҳамиҷа сураҳои Қуръон ҳамаш ҳамиҷада ҳастай. мисол сура Ёсин ҳамаё ҳастанд. ина хеле ҷамъ кар. аги метавонед ки ҳамира хича тоқа бигирӣ қатил ручка бирай, гиҷое мерай, тамошо мерай, як ягон хонаи хештон мерай, зарядникша мегирӣ, ҳамира мегирӣ, дар ҳамиҷа монди ва хеле дига хонда рафтан мегирад. ҳамаи ҳамин суроҳ дар ҳамиҷа ҷамъш аст. иҷа барои хондан алифбош сар кардагӣ ҳамаш ҳаст. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ина ҳозир мо ина хай тарзи хонданаш мо шуморо ёд дода будем. ҳай бо як бор дига менама шуморо ёд метавам. шумо хушвак нигаҳ кунед. ай тараф ҳами рӯйхати ҳамон одамое ҳастанд ки мехонанд. мисол муллошон мегӯем, худмон ё мавлавӣ мегӯем. محمد صديق المنشاوي، عبد الباسط عبد الصمد، مشاري بن راشد العفاسي. ина барои ҳамон иҷада муллоҳоро метавонед ки шумо алиш кунед. мефорад иша мемонӣ, мефорад уш мехона. ҳамин як сурара ҳамҷа то 10 муллора мехона. ай тараф алиш мекунем чира? забоноша. تفسير نور. اللغة الفارسية. ина форсӣ ҳам дора, бо дарӣ ҳам дора. راشيان. اللغة التتارية. اللغة التركية. اللغة الأردية. اللغة الأوزبكية. عزابك يعني. اللغة الدرية. ҳамин дурия ки гуфт, дурӣ яъне ки дарии тоҷикӣ хидмон мешавад ку, дарии тоҷикӣ ва тоҷикӣ монандтарай, форсӣ камтар қимфаҳмтарай. ина марҳамат гӯш кунед. ای مؤمنان، از خدا بترسید و با صادقان باشید. برای مردم مدینه و بادیه‌نشینانی که در ماحول اوشان قرار دارند شایسته نبود که از اشتراک در غزوات با پیامبر خدا تخلف ورزند و نه اینکه به زندگی خود بیشتر از زندگی پیامبر رغبت ورزند. این سببی است که به ایشان هیچ تشنگی و هیچ رنجی و هیچ گرسنگی در راه خدا نمی رسد و به هیچ موضع قدم نمی گذارند که کافران را به خشم آرد و هیچ ضربه را از دشمن نمی خورند مگر آنکه به سبب آن به ایشان عمل نیکی نوشته می شود. حقا که خداوند مزد نیکوکاران را ضایع نمی سازد. اینجا پست بلند میشه. اینا برای همین نرخ یا 550 سومون بود، برای شما ما میره 400 سومون کداگی. اوریجینال دبی است که 400 سومون کدام میده که معقول میشه. مرحمت فقط 10 دونه اومدگی. اینا مرحمت کدام میده نرسیده بود بخشش زنگ بزنید چیزاتونه بگیرید. باقی سربلند آباد باشین. ویدیوهای آینده ما رو هم تماشا کنید. خداحافظ.